Mayambu Kurumjiri, impactive in a Paringanes and Doctoriba, Khangminashi Manipur, Masibu Mijing Tabiriba, Mayam Punamuku, Hanmaka Taram Nokchiri, Nasisu Miamgi the Maktayamna, Akanaba guest, Amagalorina, Yamna, Kangjin the Kanaba topic, Amagalorina, Miamgi the Makta Khangminashi Manipur, Amuk Handalak Cheri, Nashi Equina, Unajagadoriba, Misak as a Handak Hojik, Kogi Uttarakanda Pangtok Liba, 38 national games, the Wushu Masana, the Kogi senior. Category the habitat akogi gold medal lork pa den natana akogi lamdam sigi oina su yamna achoba maya makak pura kharba dugumba lamdam sigi le how dugi horokiba sanaroi makaki wari ning ase koina miyam da lijeraga doriba se amasung akogi wushu haiba masana sida su akoina ka hena kupthana Sigi sanaroi se koi khangnaba honamina se habitat. So ladies and gentlemen, without further ado, allow me to welcome Mr. Achom Tapas. Tapas, welcome to the show. Thank you. It's an honor to have you here, Tapas. Ahanbada handaki achievements have a goal loraktana kwigi yamna lamdam sigoini yamna achoba laurel lamakak purakiba simanta a big congratulations from Impact. Thank you so much. Yeah. Tapas, how do you feel? How the sigi achievement me amakak sulay haidar in all national international level those achievement me amakak lay habitat. Or sigi achievements in so kwigi sanagi matagatam pathin ba have the oreko. Or sigi say fangakumatam sida how do you feel? Tell us your experience. Hanba Impact Vibu, Ebu Kanato event at Hanana Thasari. So I had my experience first senior debut audience I 30 national games aduna sida aina quite the issue pressure laiba aduga quite the issue luna kan yu competition oidene masai sida aina hona zaman haigadra adugi matungina aina sanagi takamal lauduna sida champion oiba ngam gyuse yamna beyond imagination noiba duman haigadra dumana ma fauze duna hoi So you're talking about challenges. Yeah. Kay matangi no kuna challenges like because I'm very sure have the not only national game but the international level the Moscow the kay the tongam ba kugi man in kugi pitri game from sing chatla kan the usu masana ze kuna sana bi rob ni habitat ko adoi bataraga. So why hadaki 38 national games today why a certain level of seriousness amakak so kuya tapaski might hong the sutai habitat ko se kay marang what kind of challenges you face in this competition? I say Hana Junior, Hana Sana Germany. Junior to senior transition say one day I'm seeing Waba Hagadra, Mano Oki Haidare. Hadi sub junior to junior city just as the same level I'm the laser Haidare. Then senior city Isagi choreograph, Kika, Aduna Isagi, Kahani, exposure to Zaraga Fazana, Putoxaga, Sana Zaga. The Hana Jaisu Lajaramba years of experience like Jagavi seniors Kia later. Adumo to compete on Zara Panina, Aduga. On top of that, national games, that day I Hambo Zara. Aduna, the hype was real. Hype Siam. Kahani sumnagi championship amga kenai haitare duna have to shoot lebanina aduga audience myamgi crowd myamgi aduga state myam dugi national games haise national championship tudagi top players ga qualify ro panina digi moi myam dugi top athlete ka compete tong na bai sulera duna dui do lebanina imonda man power yamna sunungai je tapas ko have the sigumba difficulties mayam se loina mak overcome to matungda koina handaki 38 national games da koina sanagi ta kamal puraga lakpi bas koi gi den tapas kidnat na koi gi yamna choba mai pak pa mani haijege ado tapas koina uttarakhand haibashi mak to koi gi indian singi oina de koi dev bhumi ne kaina sa mai ne haine have there is a different level of spiritualism in that area have a target then handaki national games is uttarakhand da maina pangtho chat pamatam sida have a target Manipuri moina amasung as a player moina amasung wushu player amasu oina have a target wushu it's a kind of connection it's a spiritual connection se am yawba dugumba masana amakak ne have a adugi de bhumi se chatlu matam sida kari experience thingnere not only akogi sana bagi arena to khatang natabi have a target what kind of different experiences do you gain from there? Experience thodo hendo kodi lejade hadi most of the time I competition level na thodo hendo ma pan ko lang musu tawjagide aduna just jaga do dum ai sagi ba kano haga da experience hai tari dum jaga da yam kuloi ge dum nungai ge aduma mi ge su yamna all of them were kind so yeah, that was my only experience. Yam so nungai je ko have the different level the connection to budo ado makhata na muk tapas aina hangjaning ba se tapas se hojik tapas kana no ha me kun loina makhang rabne I got to know you from my news bulletin have that tapas ni hana medal fangi matam the first thing that comes to our newsrooms da lak matam da have that khoi da so yam appreciate to zaki ba tar finally tapas na khoi studio da lak wi ra kan da ai ge se wari sana phangja ba yam nungai je tar tapas ti khangjare but behind tapas ki family kai lam dagi no imai phagi na kay kauba dagi ichilnaw na kaya suba adugi matang tang haibiu ai mingi dum Achom Tapas kaudare aduga ai lefam na sogol ban morang larak dagi oidani baba gi mingna Somira Banta Singh aduga mama gi mingna Sombrishuri Devi oidani yam sunungai tapas ka have the families o koi introduce to with the makta ro tapas koi gi
player amana haiba tare ko hadi magi different disciplines changak pagi magi nungai bi wari ma am lei hai tar tapas ki oina so out of all this discipline that is there the koina wushu gi masana se oina choose tor kan the wushu the khong thangzala ki base kai wakhalon dagi no kanana inspired tor kan da kanana chingchen bi rakhe hai tar kamai chang ki base sigi matang da wari libi aise pi kan dagi hona dum chen ba song ba sana ba se dum pam jare sana be lam da dum chang ja base da thaina film gum da thaina dum Jet Li Jackie Chan de Bruce Lee baban su Bruce Lee se dum yamna sigi film se dum yang kan bi re aduga and recently kitang hogal ko matam da Karate Kid ana ma thola ki ne Jackie Chan ga toroga adugi da taw matam da ina moina sanari ba pot se kaino khono kung fu oraga su sigi maram da moina sanai sina kai tam no khono dui matung tor kan dai sana YouTube or any social media or internet browsing ke kara tor matung da usu se kaino khono thigala matung da magi maram se kaino khanga matung da ina mane usu gi lamji da kong than dir ke bane yamna sunu ngai je go to bas habidi hozikti nahwai haineram ba malai bu you are what you eat and haineram bu hozikti you are what you consume and hainer bu habda content akoina kari social media or any kinds of platforms akoina kai content se consume to be adugi matung ina khoi se shape to ko do ni have the tapas na finest example na haitar tapas ki ina di amne healthily consume to gi ba haitar sigumba media me ansta and then you build up your career out of it yamna sunu ngai je taza matam da tapas to akoina Khangminashi Manipur sigi magi main goals have tar tapas kumba koina expertise layer ba have tar different field expertise layer me am se ko kan da koina variationer kan da adugi preferred expertise su da koina adugi matang da hen discover to was ne koina Khangminashi Manipur ge khogi pandam se tapas na lengsen bi ringai se aina khangjaning be se wushu is at a general amoina koina discipline am kakne se da game amakak ne have the koi khangzare we want to go deeper we want to dive deeper into this form hai direct adna wushu se kari we ga do ino ding matang da from players perspective from achievers perspective how that tang hai bi well wushu is a Chinese martial art me am sun khangbi amani wushu aje kung fu to wushu is adum same or short type of ko diga mai to ni na wushu si da two types lay amana one is sanda and one is taolu sanda is in a full combat game so idone kawa thinba mi ani se arena mathak sida funaba fighting types dumai no gedamne aduga masina taulu sidana mi ama sina magi event wise tor matung da demonstration aduga magi any true sword weapon bare hand sigi matung ina scoring je tawe duna simana wushu je simana gedamne yam sunu ngai se have this the different types ani haibiri ko amana combat amane hare ko de amana muk have the demonstration solo style adugi type me am khak lai sigi sida kino gi tapas kin di max specialization se kai hoidin agi specialization je taulu do gadam taulu means is a demonstration is a kamana hani even a home sui taulu sida taulu se moi Chinese kin name da taulu ana dum thole moi se taulu sigi under sida Changkwan, Nankwan, and Taiji Jian haina. Moi hum chale. Sigi sida ina sanai sina Changkwan sida wageda. Hoi. Yam sunu ngai ta za matam sida ha batare ko. Aduga sigi sida koina taulu sida mung different koina subcategories me am khando ko matam sida as a layman perspective ta tapas aina har ko tar gadi akoina uzai je sida koina Chinese ki different weapons me am kak su pai bu so koina ui hai tar swords pai bu ui spear pai bu ui tongan ba koi weapons me am kak su pai bu ina ui bu ko. Tapas koina what is your specialization here? Agi specialization je short oidene dum short ka stick ka pair ani ni par ga chale hadi dausu amasung gunchu dausu sina koina Chinese language da dausu hare aduga English study broadsword ma je thang ji kitang ma gi thang je broad on lai aduna broadsword and my lakone aduga gunchu sina kajel my stick oidene aduga amana jianshu sina just stress type oidene samurai type ta thang je ma je pana lakani aduga adugi pair sina spear ani je lakadone man pani aduga specialization sina dausu ga haziki gunchu ga si si oidene gam sunu ngai je tapas taza matam da tapas out of curiosity aine hangjening base we as a Mongolian we are quite connected with Chinese hai tar ko but adubu ko gi wushu se China rom dagi horki manna hai tar weapons is ko gi Chinese style of weaponry se wina the mind when mak par ga lege doine ba spear da hai tar ga so Chinese spear me made out from Chinese bamboo da wina the mind par la ko but akoina overall oina koina stay yeng thar ko matam se di Manipur gi oina di ka hai ba tar ko gi wushu sana ba ngang mayam khak lai hai tar tapas you included have it or sigi study kai challenges to face to have the akoina sigumba accessories haizage ko have the players things na paiga dori weapons kumba du mayam se si se akoina sida ilai na phangwa makti nattabani na have it ka adu accommodate tawna ba kai facilities at mine like I'm talking about Manipur's context hoi sia khulai weapons ka accessories edum phangwa ware the Manipur edum hadi import to export export adu ma taw leibani na aduna
weapons like select tarde akhoi coaches moina han de chen thokiba chenjan gi pot moida leiba khulai weapons adu ko khoina any khoina thana sana hujar kom tam thang lai tam tam da khoi gi size ki thang je khoina chaina size nap se olo matung da dumai cut torga chai du ne as a thang short oina kano torga dumai sinnar ga dumai tawgi adu matam le ka phanga kan da dum short to convert to dum adu phang ri bokti dumai na sana dum mai kano tawja hai tar yam sunu ngai je khoina ga sum manipur gi thang ta da ga haiba tar ga enan tam ba hor ko matam da angang sing se grassroots level da gi train to matam da shokani kaina ga har kan da khoina watchet ka par ga na dumai na holak pa dugum gi level den hai tar it's a different level of transition ko yam sunu ngai je tapas wari sham nu ngai merak thana break ma cham tang lomina se break ki matung da tapas ka nu ngai wari watai ga lorena impact Khangminashi manipur hanjar ki ge impact tv bu mi jing ta don review break ki matung da mayam taram nokchari tapas ka nungai be wari watai makhata jage tapas break ki mamang da khoina wushu gi matang da su khoina tongan ba keno mayam khak tak pi gre hai tare khoi gyan mayam khak tak pi gre hai tare ko ada sigi sida khoina tapas da ge mo ina khangjaning bu tapas angang wari ge matam da gi grassroots level da gi hor kan da khoina ngasi bo tongan ba level mayam khak la la lak pi gre ni national international oina mayam khak la lak pi gre si vaw ba gi journey sida ha tare tapas ki indi khwadi gi challenging oi gi ba ha tare ko du moments mayam khak leram ga da mal if you could recall some then please tell us about it okay ai khwadi gi hardest journey se handa ki junior to senior transition sino oige haidi senior to transition la kom tam se aina compete to da senior mayam se adu ki mati game I want to talk with them ki ba seniors adagi practice seminar na practice to mina tar so khoina moi da look up to go sana jaba moi ga do compete to jara panina isa da aina prepare to se yaurba ready or ba oidriba adu ma pressure mayam se lai ge or isa thanda kamaina haini downfall la ki bi se dum yawi aduna du aina dum mama ba da help adum lorga oza da any ai coaches ta gi dum process to trust or salaga matung da mana overcome to jarke duna ai hardest se sigi junior to senior transition sigi se hoji gam sunu ngai ta za matam da ko adu tapas hardest ki matang da high grade challenges me am face to rock ki matang da su tapas na koi da worry me am khagli bi gra tar but I know among the so high give the not only handak ki national games ka tang na ta da koi na tong ba international national level me am kha koi na mai na mai pa ga lak pi gra ba adu ma player ma khak ninga si lengshin bi sai batar or si me am sigi manung da hai tar in your koi gi sigi wushu ki career si da hai batar ko quite a proudest of a moment adu ki matang da su worry live what is it proudest se
dum handa ki se dum warni ha tare idea ina haji phokta agi just from the beginning adu de horok adu de dum khwai de gi main one su important one ju khanjarak pa adu ga khwai de su serious oina de khwai de su law da ya de taw da ya de ana khanjagi ba si ji handa ki 38 national games agi first ahama first senior debut se oidone aduna ai si ji na sida ina gold medal sum phangak pa dum yang mi se pro ko si ji na ju khalle ai maramse yamsu no ngai je tapas koina wari ma khata rak matam da ina zo si haije gib you different levels da kogi national international level me amakak so dumaina adam chatpiro but haitar but one thing that strikes me is your recent visit to Macau China daga having a sai tapas na so highway gi matam da kogi wushu se ko China da ge horok ne ga highways matam da moigi on origin birthplace amakak da chatlor kan da compete ka tawna rakhiba adugum da so ano experience me amakak sule ram ga da male plus akoina adagi tamba ya me amakak tamba am ga da male player amagi career da haitar adugi experience so amtang recall to we avatar ga dem tang to bi hoi international level hoi India level da compete tau siga international level siga dum difference fanam lai redum haidi wushu se Asia country na su yamna lingba hele aduga handaki aina Macau se serve de Asian championship ne aduna adugi da Malaysia Singapore Indonesia moi se loina wushu da loina experience or na ha batai haidi China on top of that China sina khwai de top tong lai ra aduna moi ga compete tong na pada yamna khoi da lacking oiba uba power se khoi se technique kumba or yam kana big difference la ina there small difference la ina ga su khoina ke hani moina any torko matam da yam moina form to sub san ta ba ha gadra du ma laiba or any fresh facial expression or any the way they swing their weapons and all du ma da su yam na difference la jai aduna duma hani hoi yamna sunu ngai je makata na tapas akhoi masana macha ke haba tar ga di akhoi sigi masana sida khoina itom da changba di ade haitar oja guru nai ga la ka doin haitar different level da khoi oja guru sin nai ka doin oja guru sina tapas ki journey se di haba tar ko karam ba oja guru na tapas se khong khut pa ga da man tak pi rakhi bage adu su khangja hoge tapas ke through dagi oja guru se agi di han ham da mama ba sin ya lo ni oja guru se moina hobudagi dum mengon support to bira khebo khotkiba or aduga ai sana usi daina pam da dum changhan bi da introduce to wikiba du mom lejare aduga ojaguru sai nei hana sana ba hobuse ojabira mani mingona panjara bada aduga ojabira mani gi hek masana pa oja sasidananda ojabi ken hire su mayam dum khangna bi bane aduna moina khongku tak tuna khotuna dum tawi aduga senior atopa mayam amsu lejagre aduga hojina dum RCC da su ko servi ba che chawbi madam chaw akoina che chawbi na dum kaujare ai madam chawbi mahama lejare aduga hojiki currently ai Patiala NIS the practice tawjari aduna asidana oja sadananda amsung oja punsiba moigi ang hada practice tawjari ta punsiba nai khongkut paidana handa ki 38 national games sibokti magi makhada training tawjaduna mana fadana guidance tawraga dumai tawge thoksagibane yam sunu ngai tapas Patiala da osik lebi hori ba haba tare tapas ki oja guru mayam da so effective ina big congratulations ana the wish am tang kacheri haba tare tapas wari makhata bu tarak po oina ko have the tapas akoi je player amagi life da koi achievement milestone me amakak different koi national game hagera different tournaments me amsa koi milestone me amkak thambire tapas ki sunga hojik faw se tamna thamma kan da dum ka khat pire have tar but tapas ki ne koi ne khangjaning bu tapas what's your future plan ke plan to we how do you look yourself haitar after 5 years kamai future plan to we di matang thaibi future plans yam kana di kano tawjaroge but haji phokir na di tungda lakadaba any program achawa competition achawa asi singji da ai saruk yaduna lebak yamsung himalaya ki mingche propongam na ba sidai hen achievement chaunu propongam na kanu hona jagen khanjai yamna sunu ngai je tapas taja matam ro tapas soi gumba singuma sanaroi me amakak thokpirak pase habatar ka amasung achievement me amakak loroga sumaina pubirak pase abdi inkhala iba sanabo pamjaba angang sing karam discipline choose to wodo no di khangdaba but akoina discipline amata di changa kanda akoina sports ki keno sida categories that maina career semning ba angang me amakak leram ni habatar and wusu su tapas soi gumba me amakak maina thokpira akanda habatar ko Manipur da hena wider oina introduce to we bani hojik se ado karigumba player amakak na traga angang amakak na grassroots level dagi khoi gi wusu se sana janingi wusu se da koina career semning habatar ka di Manipur da not in Patiala go Manipur da grassroots level se kadai da dumaina tambayai adu matang da something enlighten to biram
Wushu se Manipur ki adum is in every district adi lejare or hojiki any Imphal area sigi anapa area da tamjage haraga su Kumalampak RCC sida tambi be yagani aduga amana wangkhai angom laikai sida grassroots level lagi anima grassroots level lagi ngata semba hobuni aduna Wushu tamni ngari se dum kena tawi yani okay nam sanunga ita sa matam da habidi adugi level du bu takpiram bu zabata but tapas ka tang nate have tare koina sigis de koina player me ama kak su sigi fabams de lengchen big right tare bu shugi ken ado aina sum hangjaring se player sing se Manipur des minor facilities me am lei batar ga sa batar omang da su tapas ki junior weram be alin thoi kaina aina se interview me am log zar khai ma kosh loi mak patiala da loi mak leiram bhai tar it gives me questioning ko Manipur da Manipur ki player mayam sing na sumaina patiala gum da sumaina loi mak chat khraga ado minus dagi win training win tor ga lei se what is the difficulties that you face in Manipur? Kai khudong cha da thing as a player perspective ta bata adu khangja hog Manipur se training phajana tawga su facility se dum wala have hajaga facility se samna have da any samna have dum gym players at gym se dum daga time muscle improvement ka lebagi or any subada dum physiotherapists sana ba se dum injuries dum yaujare duna dugum da dum yem khopa thuna recover tawba sang laina matam der fawda ta ta re khoi ge any mang na tari ba condition ki ka da commit ta hoba nang hauda ba dum mayam yawe aduga khwai maru ena diet se hadi se players se diet yaudre di samna ha khoi example se dum gari dum passenger ge gari si ju thawga ga half to different change de du sa dum mana yo khoi human body si jo aduna dum ba Manipur si ju just anambana sum hajara bada player ka se yam kana pasai ga lejada ba dum na sun namme aduga keno tawa only just few 2% mukta ne haji kitang pesa pa ba or kitang nungai ba tilise aduna players ka se dugum du su leibani na kamaina hajaga ni adum dugum diet ta ni khangde or any sanabam da gym include tawda tar sama sana gym chasaning ba lejaba yawi or dugum du su or physiotherapy si su sanabam da lejada ni na or Imphal area or Manipur area da gym hangjai aduna dugum ba chapa phangjada ba dum yawi aduna sana ba sida dum keno tawga su facility do phangdam ni mai chumna gi sanai du sanaraga keno tawkhatpa yamna ka haina improve tawba ngam da yaujai ba aduna yaga di sigum ba any players ki achievement dagi through dagi magi incentive kumba sigumba se pending laiba ga changbira ga mo player ga sidu dum sigumba complete tawjaraga moi ju hena improve oi khopa dum dum lejai aduga main oina Patiala gi dana mo National Center of Excellence NCO sigi sida thamjabane moi dana dum moi gi difference lejaba ha ga di Manipur ga Patiala ga moi sida na dum direct surrounding players atmosphere plug thamjara ai tar moi na gym include any diet ke ka fana schedule wise dum khaido dum pijarak to ni from breakfast to dinner yes from breakfast to dinner aduga physiotherapy training schedule dum pura tonga la ani any morning to evening or daytime even include ko aduna duguma laibani na dumaina khanje hena khanja yam sunungai je adugi facilities me am do fang buduna so have tar adumaina fasna groom dawra tholak pa players me am sunu so have tar tongan ba national international level me am da ilai na dumain tor ga mana mathum lobangam ba se siso aduna sumaram oram gdena su khanjai ka and we hope that siguma facilities se Manipur da so powerhouse of India ne na haina powerhouse of sports ne na haina revenue Manipur se na India gi oina dik Manipur da so adumaina faniam powerhouse over tar ga so aduma facilities so later ni have tar Manipur da so thuna leiba tar ga di yamna so fagani na haizage impact TV na so ko amasung yam thuna so leibu oishno marilene masingi mai kai da have tar impact TV na thong or kan da sigi message so pijage tapas yam sunu ngai je the worry sounding with him am ka glei have tar impact Khangminashi Manipur na kak na matam oi bani na chi now queen pukmen pong mai na bagi tanja di fangoi dore last oina aina tapas tagi hangjaning base khogi inkla iba player irrespective of what discipline they are have tar ko inkla liba player sing sida have tar tapas ki through the gas achiever mo in have tar ko kai message to bibini inkla liba players na da in thamjaning badi wakan akhaba khanba aduga ichana hotna ge khaliba goal do du yaudu fadana fully dedicate tawraga fangjibo changjan biba aduga players ama oirabni na imaliba ki oina represent tawrabni na tungda figure ama oina ba imaliba ku represent tawraga imaliba ki mingcha pro kena khalaga kanu hotna biba sima thamni yam sunungai je tapas amasu impact TV mai kai dage su tong mathang lak ka dore ba tournament sing de so have tar ka hena mai pa pu birak tana have tar ka Manipur gi su mai pura padna tana have tar India gi su mai pu biro have the impact TV ne so tapas ki from the kacheri thank you so much for your time masiga lorena impact TV na paring na Dr. Ba Khangminashi Manipur thawra matang asai de lojere matang episode ta another personality ga lorena another wari kya puduna miyam gi damakta impacts Khangminashi Manipur hanjar ki ge impact TV bo mijing ta ro levi